kugira ngo buri muntu wena orebeke gwakaruru kawo kamanywa turebire barukongera bari kutugira nti akakomana kakutuyamba kugira ngo omuntu omwe akaruru kamwe. Yes. Wija watame cyara cyawo twamagwe kapcharenga watera tarebya ukanze kutera Olivia kandi. Yes. Nakakutuyamba ho ebintu benje. Principle yako maka is one man one vote. Kokatwa takagira mu register. Ebikomo kubikwanga twineho option ya facial recognition. Kine na kamera nyuma. Kandi abantu abakukira obungi babire ni batina ngo electoral commission ninga kwa maka isi nikaza kututera bishane. Nikabaka takutera bishane. Nikani kashoma just the skin patterns on your face. Okay? Nika kuza kutere kishane. Nikaba nikashoma just it is an identification aid. Nikayamba ababa kuteza obururu kuboreka ngwenki ngo niwe muntu ariyo mu register oyihandikiza registage. Yes, I think polling officer na kutuyambaho atwereke demonstrating in case kayanga capturing ezo code twakora facial recognition omuntu azeho ahindura misho bamugire bati no manya twina bakadebito ko mcharo. Mr. Presiding Officer. Ati scan yanjire cha thumbprint chanjire so hati ntenda ku demonstratinga the next step. Remember kubaza kutryinga out the 10 fingerprints azengaro zitu zone kumezi twin konkaza yanga ntuza kugira tuta ntuza kukoresa facial recognition achoma akoma kitu nikaza kushoma skin patterns za face yetu kare hata itu kurebaho BVVK operator witu arimo nagira ata nashoma ninga kombi harimo nikashoma skin patterns za face. Yes, ibyo nibyo ebirungo byonjirwa mu komaka wakureba akutwakozise 2021 ko atirisi kakaka kapcharinge cyara kabanya katobo ni Joshua katakushoma face kamera kushoma face nikaza kugambira ngo ati success ikikore kangwenki ngogo mtezi wa Karuru I registered area register itu ina polling station. Hati ba witnesses bamazire kuba verified turimu ntuza kutera Karuru twaza kutandika kutera Karuru shohore ba witnesses bitu nimbashaba shohore tutere musururu moja ahead. Terera ina just near hati engineer entrance ba constables bitu ningira ba tiba baheri izo bakonka izo baririya nibaza kubaho hati twatandika kugira twatandika kutera Karuru haza ba 10 witnesses nibo barabaze kutera Karuru abo kuba nibo babandiza polling station. So ntuza kubahereza first priority abo kuba no bagizire bata abacera mwanya nsigire openinga polling station yitu. Yes, amurindogo yataha babra ekinde cyo murindogo cenja urekero no kugira ngo bakoze bukonje bushatatego bura bakaba kuhereza aka president ugendo katera ogarkofuna kandi bakuhereza ka member of parliament ejo katera ogarkayo utwaro bundi konka ugo murundi bakubamba bukuhereza obukonje bushato murundi gumwe assistant njira nakubana nabereka ije box ntora ataka kugira ngo tagira kuri ku mixing akashanga president kandi ariyumba MP. Yes, ati but the different colors za ballot papers. Konkana we nkoko kumanya human error. Omutezi wa Karuru na basako
kwata akaruru ka presidential agenda akashuka nko mu box ka yes akakaruru kakuza kuba invalid and vice versa nabasa kwata aka district woman nabwe akashuka mu box yoha ya presidential ninga ya direction elected MP bona tibikuza kuba invalid yes. Hati omutezi wetu w'akaruru wo kubanza ba presiding officer na polling assistant bariyo bamurabiramu ubukonje bariyo bamuhereza ubutakushana nko kutwantu kugambira na ikindi tuine poach this time poach ejo neza kora nkaka file bibaza kwata obururu bushatu bona umurundo gume bamara kubusikaninga babutom poach babuhereze omutezi w'akaruru then omutezi w'akaruru naza kubana nareba ngo akakubanza akaruru akakubanza naka presidential akakabiri ninza kukatera direct elected MP akakashatu ninjiranta ninkatera district woman MP hati nkoko wareba vota wito wo kubanza okuyaheza kutera ka presidential polling assistant witu yamoreka ebitwazo eyikugarukaho yes no hurako mani kagamba success oyo bariyo ni ba verifying ondisho yes ori kurataho bariyo ni ba verifying ondisho ori kurataho so hati omutezi wito w'akaruru wo kubanza arihi kweza kugira ata kutera akaruru ahashongejo yenyine notwendo tugambire araheze kutera akaruru azenka because nayebera debate mpango ati wahereze kutera akaruru bajya gwiroko taho tagaruka ninga inahayine kurindira araheze kutera akaruru naza kuba hariho polling assistant oine indelible ink so ahizo bariyo kutera akaruru ka president twineho indelible ink na tuza kwata obukomo bw'abatezi b'obururu uramare kutera aka district woman MP naza kugenda wa polling assistant oine indelible ink akwata kakomukeya kache akagirata amakinje ngo watera akaruru indeed amakinje ngo atemwa kakomukeye rero abone kugenda so arakuheza kutera akaruru process yona ngo kuwajigamba yahwa taide haine kurindira omuryeji gazetted area itu akora nka polling station hati omutezi w'akaruru ali allowed to wait until counting time nibashemererwe kugaruka yamara kutera akaruru keye nk'omuntu ashemererwe kutaha okay atahe ninga yatakwenda kutaha keeping 20 meters ninga 30 meters away from kurga ahitwa gazeti nga ahitwa teka ka ribbon kujagogo niyo umwe turatere makaro this distance is supposed to be vertical I mean horizontal social media bamwe no babicuruka batandikire kubara vertical distance 20 meters upwards yete nashitamo umwanya atobwe nonoza kuri ngurizo box bariyo bakora so hati distance eshemerere kuba horizontal omutezi wito w'akaruru yamara kutera akaruru keye aze 20 meters away from the polling station then abwire bwa counting time I know bugabe bwokugaruka a witnessing what counting of ballot papers. I think you actually hora kurunje obwire bwo kweza kutera akaruru kandi okazaheruye mu guha inconvenience abandi because icyana kurize cyubuze ki wishemwe ine abembe twaranka ba mobilizers abarabe mbashomba gerra abantu abareta abantu abashomba baguma atintegerize mu mwana wanje takahereze kutera akaruru akiriye umunda icyo tikwikirizibwa abahango kurgira kimwe ombyo bururu bariyo mbagambira waheza kutera bakutekaho ka inki za in 20 meters konkato buzubwe butwine n'abanya Uganda bitu na nabantu bitu bo mu cyaro ngo emphasizing aho mnonga 20 meters izo mbakuzipimise kiti ninga nagumatere kisinganye majatunye 20 meters naze si hatinkurgawa niaza kuba hariho ba 8 ba polling assistants ninga ba polling orderlies na naba aba polling constables bitu at least abo nabantu abashomera nibaza ku measuring 20 meters kandi nibaza kubagambira but within this time
omutezi wa karuru ninkuha amagezi nobasa kugenda polling station yawe rero oyepimire nkiwe nk'omutezi wa karuru orebe 20 meters ayizikoma then obe nomanya ngo a polling day tinkugira nta tishemererwe kuza within this distance. So akira ka we assume ngo kutera kwahwa. Yes. Hati abatorindwe kuza omunda yakaguhaka nabo barabe mbikiriza bwamo no basa kutwaro misho procedure murabe numugita aho utaheza kutera karuru. First of all nyenda clarify ngecha kintu cha distance nyenda kongera kushobora already tuine 30 plus agents aba candidates bitabe miringe eshatu konko iwo mutezi wa karuru worwari wotakwesiga abantu already abali inside the polling station no zakukoma ne baza kutomu chome ntukabarutaro tukabarataro no funa results bwaje nimbashaba kumura mare kutera karuru mbwenu muhame kandi mugire mwesiga mbwenu ba agents banyu nibaza kuba bariho ni ba witnessing each and every what process which is going on. Hati we have closed the polling station zakire shayi 10 tinondi zori kwija kutera karuru hati tuihayo boxes zitu tuija kuzibara. Yes. Twaza kubaroburu. Amwanyo gwe gwenyini turebere mba tujagwa koma kakino mugasho. Yes. Hatahesha heji akoma ka kutuverify injira obururo bwa box bwaraba kwitu ningiyo wijano bwawe. Hati turi mtu aza kubara obwa presidential. Manyete kan turagira kubanza kubara obwa presidential then followed by member of parliament, direct elected member of parliament, then Twererukana district woman MP. So hati bigura akabox ka presidential. However, habwa human error nitwashumi ngo haraho abantu abari kuza kuta ballots za kujwanza ballots mbwenu kuzitaba bakwate ballot ya district woman MP bagitomo ka presidential ninga bakwate ka presidential bakatomo direct elected member of parliament box obwo bururu abarebe bitu obwo bururu nibuza kuguma buri valid. Okay, nibuza kuguma buri valid kandi kuturamare kubara ninga kuturahike kuhenda box eri ya kubara ubwayo we shall get obururo bwe tugaruke tuburete tubugita ahari box yabo eshire. I think akakire kenyini bari abantu abitwatandika nabo bakuwitnessinga obo bururu ndbagaruko munda ababari nkaba agents kugira ngo ba agents nibaza kuba bari yo munda full time. Yes. Yes. So dekaba tware on procedures ezokorwa twaheza kutera karuru hati twakabara. Yes. Aho no bakomorere boxi because stakatiri no witnessinga kugira ngo yes bireje tarakugira ngo either cover yimuka egarka nabagaruka baje openinga kurunje twaheza kutera karuru uniforms tuza kwijuza serial numbers za series before and after counting koze cyana kuburize cyo I suspect ntakuja scenarios nyingi kandi zera turetere review kujambo eje box igwiri to turajibare so naye kubera hosiru washangetar hosiru no inishonga yo nabwa kinojuruta twantutandika ka ya hosiru hati mwakora muta so zone and processes barabe mbarabamo niza kubazina hosiru niza kubazina hosiru zone hati tuaza kutandika ku verifying twamara kwigura boxes intuza kusortinga all colors washanga mbwenu let's say color ya pink eriyo omuka president noza kwiham okatenka hi omwa woman MP. Yes. Echo nchakorwa kusortinga in case aya nanka yashobya karuro kakateke katine kuza nko kuba kujanga kuba bwine kara zitakushana no baraja aka red tukakaza mbwa white nakana karebeka bakihama batakatandikire ko bara hati BVVK operator witu arimuna na re-verifying obururo bwatero to confirm the purpose of this no confirming
ng'obululu obutwiha omu box obu nibwo bushemereire kuba nibuteerwa omu polling station egi nigwo makuru g'okuriverifyinga obululu obu orimu noohurira karimu nikagamba success ate obuzibu burizire niwashanga kakwata success karikuza kuteerwa then akuverifyinga twahereze kuteera nekereka rejected because turebere enshonga nzikira kubaho ba agent b'abantu abeesimbireho omu polling station bonka mbakayanira obululu either akacumu karenga akona kitu akatumukuza kita ekyo nikitugyeta either a valid or invalid vote. Yes, that is manual. Ekyo kiri manual kandi tetukayikiriho. Okay. Still verifying tukiri akoma ariyo kokuba kugambira ariyo na verifying empapura nengashi obukonje oburabe buriho abantu abatwaterera obururu ebyo byona byakuba nibyetaaga okurinda kwitu no kuba patient ekiri kumara notazina muyo mutusisiro bwire byona bikorwa ahabwo burungi bakateza bakaruru kandi turebire omugasho gw'amani ogukarabe nkatuyamba hakomaka waheza kutera